अहनबदा मरोइबा पाव पिजरी नाद्रिंगैदा चेक तौथोकपा हक्सेलगी चेक्सन थौरांग लौखटपा मीगी मसिंग मणिपुरदा यामना नेमली हाइना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजनना फोंदोक्ख्रे मीतै मैतैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहन्नबा चंगथलिबा खोंजंग मणिपुर लेंगाकना ताबीदना लैबा असि लाइबक थिबनी हाइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटीना हाइख्रे आम आदमी पार्टी मणिपुर दसु लिंखना होटनरगनी हाइना AAP की नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज राजेश सर्बना फोंदोक्ख्रे अमदी इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग तरेट का चनी कुंट्रा माथोय थिंगनख्रे मियोय निफु मंगाना लैखिद्रे खुरुमजरी पोनी टीवी न पिजबा नोंथिल की मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा सिंगबु जेनिफर शर्मा तराम नोकचरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी नाद्रिंगैदा चेक तौथोकपा हक्सेलगी चेक्सन थौरांग लौखटपा मीगी मसिंग मणिपुरदा यामना नेमली नारक्ट्रिंगैदा चेक्सन हौबा हाइबसिना ख्वाइदगी फबा लायेंगनी हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजनना फोंदोक्ख्रे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंधुना लंफेलदा लैबा इमा हॉलदा पांगथोकपा मणिपुर की खुंगंगसिंगदा लेकाई लेकाईदा मियामगी सेवा तौरिबा आशा वर्कर्ससिंगदा बैग्स अमदी साटिन येंथोकपगी थौरम अदुदा हेल्थ मिनिस्टर सापम रंजन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बुमलिन मांग वुअलनाम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर खोरम शशिकुमार मंगांग स्टेट मिशन डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सरुक याखी ngasi thoram aduga mari lenina minister sapam ranjan hai asa na grassroots healthcare system da achoba maru oiba thodang ama lauri asa gi recognition lainga amadi health department na khangi covid matamda laichut asibu thengna badasu achoba thodang lauki makoi gi mateng na laichut asi mai pak na thengna ba ngamle manipur lenga na su healthcare da achoba mikeng changli athapa mafam singda khudong chaba sing yari ba makai fangan na ba hotnari diagnosis macha amagisu infal da lakna bahot na bada thengnaram ba awaba adu ngasidi ko khan ba ngamle lamdam asigi miyam na drungai da chang nai na check tobagi haina bi laite maram aduna CM for all hogdoktuna mipum khuding hakchang kari nari haiba asi check toba haure masidasu mafum khuding da asana achoba thodang lauri adolescent health tasu khara thapa mafam dadi thawoina de menstrual hygiene gi matang dasu laingak na piriba khudong chaba sing nupi macha sing na laubiyu menstrual hygiene की मतंग दा नुपी मचा सिंगना aware ओइने बहटना बदसु आशा वर्कर सिंगना थौदांग लहननिंगी मखा तानसु स्टेट असिदा प्राइमरी हेल्थ केयर दा आशा सिंगना अहेन ब थौदांग लौबिदुना मियाम दा अपब मखल की हेल्थ केयर फैसिलिटी फंगन मिनसी आशा सिंगना होटनरी बसिंग WHO ना सकंग बिरप्पा असि अचौबा माय पाकपा अमनी हाइखी Honorable Chief Minister, immediate Makada, Chief Minister's Help for All, actually the Tharonsi, the Ashas and Jobon Lobi, and Chief Minister's Help for All the I am recognized to be about the Zahid. I'm not done of the scheme. Ashas is looking up to the CD, age groups, the voice and the free and frankly, a total positive impact on the being on the CBZ and Ashas and the appeal to the body, a CBZ Yamna. Seriously lower down the Manipur primary health care levels and the grassroots work already. The World Health Organization grassroots the tiny concept of therefore doctors get concept to other I'm not salaga Nushada Nunda Khan even the World Health Organization. It's a symbol that Ashasan Tabak President Tauri, Ashasan Tabak Tauri visit all the World Health Organization recognize our organization and achieve what Mitai Maitaibu Sadul Tribe List Chalhanaba Chamsalakliba Democratic or Bakhongzang Sing Asi, Manipur Lengang Natabi Denaleba Asi, Manipur Ladiba, Mitai Maitai Miyamgi Libak Tibani Haina, Sadul Tribe Demand Committee of Manipur SDDCMG Youth Wing Convener and Edition of Fundokre. Wapam Asi Ngasi SDDCM na Sinduna, Kurai Lamlong Kaitel the Pangtokiba, Pogimi from that Fundokipani. Mahagna Makata Raduna, Mitai Maitaibu SD Lista Chalhanaba Khongzang Kaya Changsan Duna Lakli, Adubu, Howzak Fawbada Manipur Lengak na Tabak Amata Paket Pidaba Asi, SDDCM na akan mamong da Yaning Day.
अकनबा खोंजंग कयासु चंगसिनबा सेम सादुना लेरे मरम अदुना मणिपुर लेंगाकना असिगुम्बा अकनबा खोंजंग असिगी बाटोन तौबीदना खोंजंग असिबु इकाय खुमनदुना लौखटफम थोकपा थबक लौखटपियु हाइना फुंगदोखी करिगुम सिगुम जन डेमोक्रेटिक खोंजंगसे मसिदा ताबीदबा मसिदा लौखटफम थोक थबकसे लौखटतबा तारगदि अखोगी माइकै द लेरिबा मणिपुरगी मियामसिंग मरुइना अखोई मैतै नत्रगना मितै न खंगरिबे अखोगी इरैचासिंग पुनमक्सिगा खुसमनरे हारगा हेना कनबा अदुबो मखलि खोंजंगसे मसे कोई चंगसिननबा सेम सारगा लेरेदुना मणिपुर गवर्नमेंट अकनबा मखलि खोंजंगसे मसी बातोन तौबिगनो मणिपुर की तोहान तोहानबा प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खुथांगदा अगस्त थागी तांग 10 फावबगी मनुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट की पाखपुन थोब थबकसी पाखपियु हाइदना अखोइना थमजखिबने मदु ngasi phawba wafam amata madu pangthokpagi thabak ta mami je koi udabadagi ngasi gi khongjang thaba hawjarakpane ado amuka na aina hanjanjarabada makhata na sigumba democratic movement da tabi da base masigi damakta sidagi hena kanba khongjang je koi changchenaba sem sarga leire मिफम अदुदा सरुक यादजना अपुन बल्लुप लमलोंग कैथलगी जॉइंट सेक्रेटरी खोइसनाम अरुणाना मांग गदौरबा मितै मैतै हाइबा खुनाई असिबु एसटी दे चंदबा यादि हाइदुना ममा ओइबी सिंगना मांगजिन थादुना मितै खुनाई असिबु लेखा ताखिदना बा खोंजंग असि सथबनि हाइना फुंगदोखी हाइजनिंग मदी आइकोइना तांजरीबा डिमांड से आइकोइगी खुनाई से मांग गदरबा खुनाई असिबा मांगौदनबगी दमकता मैतै एबा जाति से लेखा ताना मांगकी गदरबा से मांगौदनबगी दमकता आइकोइ खुनाई असिबु कन्नबगी दमकता तंगाइ फदना आइकोइ शेड्यूल कास्ट लिस्ट दा आइकोइ चंदबा ट्राइब सिदा कोइ चंदबा सुया यादे मैतै अमदी मितै एबा जाति से मुलाइदबा अमा ओइ हौननबगी चारोन सोन मोदा लेहौनबगी दमकता आइकोइना मसिगी डिमांड सि आइकोइ तांजबनि अदुगा इसा सिंगना ngasi चांगजलिबा खोंजंग सिदा आइकोइना लेप्तना मखोइगी मतुंग इलगा नत्रगना ममांग थारगा सो ममादी मचागी ममांग थारगा पुगदबनि मचासिंग तुंगोइना मांगजिन थारगा आइकोइगी खुनाय असिबु आइकोइगी मैतै अबा जाति असिबु लेखा तागिंदना इरादा सिबु कन्नबगी दमकता आइकोइना सेम सारी हाइबसिमसु थमजनि आम आदमी पार्टी मणिपुर लिंखना होटनरगनी हाइना एएपी की नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज ओइबा राजेश शर्मना ngasi प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फुंगदोक्रे महकना हाइबदा मणिपुर लैरिबा सोशल एक्टिविटीज सिंग अमदी राजनीति की मतंगदा खंगबा अखंग अहै सिंगना आम आदमी पार्टी असि मणिपुर लिंखटपा फै हाइरपदगी खोंथांग असि पाइखटपनि हाइरि महकना मखा तारदुना एएपी असि लिमिटेड रिसोर्स ओइबा पार्टी अमा ओइबना नॉर्थ ईस्ट हाना मियेंग चंगबा ngamkhidabani adubu हौजिकती मणिपुर लैरिबा इमा इबेल हौगलकलिबा नहासिंगना एएपी पार्टी असि मपुंग फाना लिंखटना बहनबदा मतेंग पांगबियु हाइना फुंगदोखी महाकी मतुंग इना मणिपुर एएपी की वॉलंटियर्स सिंग मैपिंग तौब हौबगा लोइना मेंबरशिप ड्राइव सु युमथोंग खुदिंग चतुना अमदी सोशल मीडिया के खुथांगदा हौरगनी मणिपुर की मियामना पार्टी असिबु नुंसिबिरबा अमदी मखोगी अयाबा यावरबदी लाकदौरिबा ग्राम पंचायत अमदी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन दा सरुक यागनी अमदी इलेक्शन असिदा यानबा मियामना सु थोकपिरकनबा अपील तौखी दिल्ली दा करप्शन फ्री ओहनलिबा एजुकेशन फ्री ओहनलिबा असिगुमना मणिपुर सु डेवलपमेंट पुरकनबा होटनागनी हाइनसु फोंगदोखी पूरे मणिपुर में करेंगे। उसके लिए हमारे सांगठनिक कामकाज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। सभी युवा यहाँ से अपनी पढ़ाई के लिए मणिपुर से बाहर जाना पड़ता है, उनको एजुकेशन वहाँ बाहर कंप्लीट करनी पड़ती है अपनी। उसके बाद बहुत सारे युवा फिर वहीं काम करने लग जाते हैं, मणिपुर वापस नहीं आते। तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो अगर मणिपुर की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए तो खुलकर हमारे साथ आए। हम एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में हमने करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी है, जिस तरीके से दिल्ली में हमने शिक्षा में सुधार किया है, स्वास्थ्य में सुधार किया है, बिजली मुफ्त देते हैं, दिल्ली में 200 यूनिट तक पानी फ्री देते हैं, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं। इस तरीके के जो काम पिछले 75 साल में नहीं हुए हैं और दिल्ली ने उसको उन काम को करके दिखाया है, उसी तरीके से विकास का काम हम लोग मणिपुर में भी करेंगे, उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों में भी करेंगे। मणिपुर यूनिवर्सिटी दा एकेडमिक सेशन लिसंगनी कुनिथोय कुनहुमदोय की एमए एमएससी एमकॉम एमसीए एमएलआईएस एलएलएम अमदी अतै अतोपा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तमनबगी एंट्रांस टेस्ट नौना लेपा मफम अमदी मतमदा पांगथोकलगनी हाइना एमयू की रजिस्ट्रार न थोपा चिरोल अमना खंगनख्रे क्लास 3 फाउबा तमलबा आंगांग खुदिंगमक इबा पाबा अमदी मसिंग थिबा ngamhanba haiba asi निपुण भारत की पांदमनी हाइना एजुकेशन एस की डायरेक्टर एल नंद कुमार ना हाइख्रे समग्र शिक्षा मणिपुर एससीईआरटी का खुदसमनदुना समग्र शिक्षा एसपीओ कॉन्फ्रेंस हॉल दा
State level prize distribution function for mass awareness contest on Nipun Bharat ki thoram amada wafam asi mahakna phungdokhibani. Thoram aduda Education S ki Director L Nandakumar Singh, ASPD Elementary Samagra Shiksha Alfred Jamlalun Khaute, Samagra Shiksha Finance Controller Arif Mujahid Khan, ACERT ki Head of Office Jim Golden Thinguzam amadi tongan ba school ki oja sing amadi mahiroi kayana saruk yakhi. Ngasagi thoram aduda teachers learning materials, storytelling contest, slogan contest da makok matang tarak raba oja sing mahiroi sing khangatuna certificate memento amadi case award piduna ikai khumnaki. Thoram aduga mari lenida Education S ki Director L Nandakumar Hai, National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy Nipun Bharat asi lising ani kun mathoi gi July manga da Union Minister Ramesh Pokriwal na hodokhibani. Masi National Education Policy NEP lising ani kun gi khwaidgi maru oiba amani. Masina hairibadi class 3 tamliba angang khudingmak lising ani kun taruk kun taret faubada iba paaba amadi mayek khangansi haibani. Masi khangan na bahot na bada tongan ba category da angang singi storytelling competition pangthoktuna changsiliba mission asi mapung fahan bada oja singi achoba jai chalaiba maramna oja singi teaching learning material develop tawbagi competition amasu yauri. Aduga hiram asda khwaidigi amuk maru oiba parents singisu Nipun Bharat yumpham oiba slogan competition ama pangthokki. Hariba competition sing asigi mana ngasi pithok chabani haina phungdokki. Class 3 kami bangang kutima 2026-27 hawda iba paba amadi may kangan si haibani masi kangan na namagda ikonya tongan ba categories ta angang singi oiba storytelling competition ngi communication skills to hingata na sinjabani aduga Nipun Bharat si mai pa na lamgi namagda oza singi su yamna achoba daita naibani na oza singi oiba teaching learning material develop tawbagi competition ama susinjabani aduga iba paba amadi numeracy khangan basida su parents sing su yamna achoba daita ama leibani na Nipun Bharat ta yumpham oiba slogan competition parents Thobal Commando amadi tara taruk suba Assam Rifles ki apun bakanggu amana UNLF ki mioi ani ngarang numidang pung 3 minit tara rom chatpada ukhong sang mayai leiraktagi fare faraba mioi ani adudi maibam Rocky Maitei Elias Jauba Elias Taibang Lemba chahi kunithoi apokpa leikhidraba Mohan Maitei khongjom tekjam khunaudagi amadi Sagol Sempriyo Barta Singh Elias Thoibi Elias Machaton chahi tara mapal apokpa Piko Mani Langathel Kangzaibung lekai tikini hairi Mathau taba thabak paikhat na bagi damak faraba mioi ani adu Nongpok Sakmai Police Station da khutsinyak re hairi. Pagi menak thakna aten babri amatang nahuminasi. Break matung taram nokjari makhataba pau pizari Minister of Home Affairs ki makhada laiba National Crime Records Bureau NCRB ki report ki matung inna hau ki bachahi lisingani kun mathoida India da rape case punna lising kuntra mathoiga chatra kumputara taret tauki hariba si nomada rape case marfutaruk ki changda oikhi Rajasthan da khwaidigi yamna hau ki bachahi lisingani kun mathoida rape case lising taruka chahum kuntra taret record tauki Madhya Pradesh da lising aniga chamapal nifu taret, Maharashtra da lising aniga chamri marfu taruk, Uttar Pradesh da lising aniga chanipal nifu manga amadi, Delhi da lising amaga chani yangkai record tauki. Report aduki matung inna nupi da chataba crime asi lising ani kun mathoida punna lak mari lising kun nipal ga chani humputara nipal record tauki. Hariba asi pung amada case nifu mapal oiki.
Nupida Chataba crime da Uttar Pradesh na listing yankai taruka subna marfu humdoi record tauduna khwaidigi wangba state oiki. Mathangda Rajasthan na listing nifuga chartered kuntra nipal. Maharashtra na listing kuntra mapalga changwa kuntaru. West Bengal na listing kuntra mangaga chanipal marfu mari amadi. Odisha na listing kuntra matoiga chahum yankai nitoi record tauki haina report aduna pali. BJP Mahila Morcha ki National Executive Member Sima Patra Mahaki Mayumda Thabak Suna Balaiba Chahi Kun Mapal Dangai Bi Sunita Kobi Nupi Amabu Tamtina Chahi Kaya Otpi Naibi Haiduna Ranchi Police na Fari Mahak IAS Officer Oiramba Maheshwar Patra ki Loina Bini Ranchi ki Rajendra Institute of Medical Sciences RIMS Hospital da Laying Chathariba Sunitana Sima Patrana Yo Chai Sizinaduna Mahaki Maya Today E Amadi Kuan Asabana Pokan Bagaloinina Toina Fu Chaiba Amadi Chak Pizadana Thami Haina Maral Siri Patra Gimachanupana Mahakpu Mamagi Makutagi Kan Biba Madamna Hauzik Fauba Hinglibani Haidi Thaudok Asiga Mari Lenina Sima Patra BJP ki primary membership tagi suspend Taukre Amadi Numitare ni Asida Mahaki Mathakta Paikat Pathabak Singi report Ama Pirak Nabasu National Commission for Women NCW ki Chief Rekha Sarmana Jharkhand Police Chief Da Taksin Kray Mizoram ki cabinet na state asida puthokpa angurdagi wine sungduna kaithel da yonbada ayaba pikre Chief Minister Joram Thangana chair lauduna form kiba cabinet mifamna the Mizoram Liquor Prohibition Draft Rules lisangani kunithoi kupna khanaraba matungda law asi makhata na chana hanaba lepnakhi adubu mifam aduna angurdagi wine sungdoklaga yonbadadi ayaba pikhi Tripura da laiba mioi sing maru oina yelhomi singna BJP buyaning de haina Tripura gi CPIM gi secretary Jitendra Chaudhuri na fundokre mahakna haibada Tripura gi miyamna BJP lenga ku yaning de haiba asi BJP National President JP Nadda yauba khumul wang rally na sakhini haina fundokhi mahaki matung ina laibak asda lairiba National Political Party gi senior leaders sing lakpa khudingi Swami Vivekananda Stadium da miyam gi tinfam ojuna lakhibani adubu handak BJP gi senior political leaders lakpada Khumulwang motor stand up BJP gi thoram ase pangthoktuna matam kaya gi mamangdagi chananduna laklaba Swami Vivekananda Stadium da thoram pangthopagi chanabi adu BJP na thugaire amadi thoram aduda meeting kidaba asina Tripura gi miyamna BJP asi yaningde haiba asi takpani haina phungdokhi Party ki slogan Oriba Tipra Len asi Tipra na miyambu lana lamjing na bakuran bani haina IPFT ki General Secretary Agor Deb Barman na maral sikre Deb Barman na fungdo kibada mahaki party IPFT na miyam gi thazaba thugaiba laikidabana atay political party singa lamba panaba ngamgani haina fungdokhi mahak na makha tarajuna hai kibada makhoi ki party asna miyam gi emotion ka sanana ba hotna kibat laite Party asna taniba taruk suba schedule gi area yauna tokhaiba statehood ki dabi asida BJP lenga ka alliance semduna leiraga su thangjan liba khongthang asi handok loi lengdana adumak leigani haina su phungdokhi Union Health Ministry ki datagi matung inna India da hokiba pungkun mari asida nauna COVID-19 positive oiba mioi lising tare kachani kuntra mathoi thengna kre mioi lising tara kachani palkun nipal na laina asdagi fagat ki amadi mioi nifu mangana laikidre masiga tharaga hauzik forward lighted asna maram oiraga laikidaba migi masing punna lak manga lising kuntare kachani pal humputara mari oikibaga loinana hauzik India da COVID na naduna laiba migi masingna lising humpu mariga chatra humputaret oiri Positivity rate na chada ani desmik sino manga oiki amasung fagat pagi chang na chada marfutara nipal desmik taruk taret oiki Health Ministry ki matung ina hauzik forward laina asigi ngak thokna ba laibak asigi onya crore chani tara ni thoi hena COVID vaccine kap thokre hairi Lighted asna laikidaba mioi nifu manga asi Kerala dagi mioi tara Maharashtra dagi mioi Nepal Delhi amadi Karnataka dagi mioi manga Punjab dagi mioi ahom Himachal Pradesh Rajasthan amadi Uttar Pradesh dagi mioi ani amasung Bihar Chhattisgarh Gujarat Haryana Kerala Odisha Sikkim amadi West Bengal dagi mioi amamamni hairi
All India Kung Fu Federation ki bitiyang makhada Shaolin Traditional Kung Fu Association of India amadi Shaolin Traditional Kung Fu Association of Andhra Pradesh na sinduna Power Martial Arts Academy Brodipet Gunturda numitarani chatharapa First Andhra Pradesh State Shaolin Traditional Kung Fu Taulu Training Seminar ngasi loisin kre loisin baki thoramaduda training asigi chief instructor su odiba All India Kung Fu Federation ki president amadi Shaolin Traditional Kung Fu Association of India के founder Grandmaster Dai Sifu CL Lama amadi Shaolin Traditional Kung Fu Association of Andhra Pradesh के president Sifu SKM Samdani na athoiba mitung lensing onya saruk yakhi Shaolin da Lohan Kwan Shaolin Tongbay Kwan Shaolin Ji Jing Kwan Shaolin Shin Su Superform Shaolin Dao Broadsword ke Kung Fu gi tongan ba makhal sing takpi tambi khiba sanaroi chamarom da certificate sing su yenthokhi loisilakpada maroi ba pau mukhana pizari na dringai da check tok thok ba hangsel gi Jackson tharong lakhat pa mi gi masing Manipur da yamna nemli haina Health Minister Dr. Sapam Ranjana Phongdokre Mitai maitai bo sadul tribe list chalhan ba changsili ba khongjang Manipur lengang na ta bidena leiba si lai bakthi bani haina sadul tribe demand committee na high kre Aam Aadmi Party Manipur da su dingkhatna ba hotna ragani haina AAP gi North East ki in charge Rajesh Sharma na phongdokre amadi India da hauki bapung kun marida nongna COVID-19 positive oiba mioi lising tere kachani kuntra mathoi thengna kre mioi nifu mangana laikhitre Wani TV ke nungtel gi Manipuri pau mi yang tabiri basingbo amkana khuramjari